Chinlung today azau tu nu lepa u le naw nan zate nan ku zatial kan lau kai kan channel subscribe ri lau kan umasi le subscribe in dak tu asak ting in le akiang I khong long te notification in dak met sak ding khaling kan lau som mai ni som thuma si I jinglam tu thang kan ngai tlang sal ding hai mual le len tlanga ral rang polim boman thak chinram kulta dim peng hai mual ko thar le len tlang mun pakhata ral rang polim mai ni kul huan ko zinga drone in bom an thlak tia thai asi falam peng tiau thon nai te hai mual ko thar le len tlang a ral rang polim bom an thlak miwak suk saw pol khal bawruak athalau tin hai muali duty pdf zawlem polin an dak sim tia tual sungmi polin an sim thu the really voi in atar lang cdf asule tangrol polin ral rang moto an kape mi paruk an thi makwai ram the mimbu peng mimbu le an lam jin ife ral rang supply thau pu moto chu cdf asule an tuan pi riam kai polin bom an dak puar ruang ral rang mi paruk an thi mi pathum an kai tia nug kil himnak lam wan chi zungin meini kul luan kwa an tar lang hi operation hi meini kul luan ria ta asi nug kun hnuai mimbu baka pa le cdf asu nsa tangrol polim bom am pu ami asi khatlamin minute kul rong na sajatin an kap o tia thai asi mipiral kap polin meithal uzi zun thum ma1 panhi ma2 pakhat charak 5.5 bok pakhat 122 mm mlrs rocket kul huan riat an lak sak thu an tar lang bet cdf si zang pakhat palpua bom apal ngai ral rang polin an kap that bet chinram kulta dim peng thai zang khwale coffee muan kiang mai ni kul huan riata cdf cdm si zang kumhlei re rong pau dal khai in palpua bom apal ngai ral rang polin an kap that bet tia zalen thu thangin atar lang palpua bom apal nga hnuwa akiangi ral rang polin an kuli an kap that arwak hi in lam polin an le thai sal thai zang le tai ngen a ral rang polin hun an khwari bom kam mi khaltam pi a tadim le chi zang hun ram pola ral rang le chin riam kai tangrol pol kandung thla na sajatin an kap o alai che in kali le tadim lam zina ral rang polin ral thuam tum kami tampi atla na sajati ka ong nak zin tuan pola ral rang polin bom an kami tampi a ruanga mipi wak suk saw ral rin atul nug in srf daw thlang nak tu tu pol an ka ruanga mipin an soisel sakai ram than mimbu peng sungi daw thlang nak tu riam kai pol kom pakhat le pakhat karlak a thula asaw sang vivaw nug kun hnuai peng uktu ba apa hun rami student revolutionary force srf I how to le central working committee chairman talin minung lerok an kai ruanga mipi in nasajatin an soisel na sa min kin peng mipi uknak polkom chun meini kul luan sari an chasuami a srf polin nug sungtal le riam kai pol talin tual sungmi an ruhlawi an that tia ampu hi boinak ching felding in ukok kai royok nak lam how to pol an felaya srf how to an rakkap an how to hum him dingi rakhap tu tual sungmi pol khal an kap tia srf in ampu ve maithali an ka nganak riam hazuk pol chu social media alar na sa nug lam chun an pu nak hi am phachiam chawi vanlama maithal an kap mi asi tin an sim nug kun hnuai min kin peng baka pha pol in sakham pakhat am wasimi ralka pakwa an kai hlaya ral thuam jiang mazat an la srf central committee chairman kusan tin thu talin mi leruk an kai tia srf in an tarlang nug ukok kai royok nak polin srf ralkap an kai mi pol hi an polkom thek dar ter tumnak asilaw dan buar thu buai rin hel an si ruanga tin an sim nug kun hnuai pol chun srf pol chu am mai thunai nak hnuai dingin an nor re raw meini kul luan li khala min king ba a pha in srf pol chu min kim peng sunga amma dawdal tu ukok kai royok nak an din tum tin an pu srf chun ba ka pha le ba a pha in dawthlang nak tu ve karlak ral thuam mangem bawrok an sausang ter an dem thu thula the dar thai lauding in internet an phit sak thu
tual sung mi an ring rau mi pol hi milai chaw vau dan buran si tia an soisel NUG kun hnuai PDF le P2 out chaw yi aphuai ba a pha P2 ka kwa yi aphuai ba ka pha pol hin alang ta sung chaw za chia phet asuya incoming government policy le kai royok nak an thlun tak tak moti thusu nak an tua General Strike Committee of Nationality GSCN lumiu pong song a thoi thoi tapai committee talin riam kale NGO polkom hlai rukin NUG kun hnuai ming kimpeng ukok kai royok nak polkom pol I chang vai dan chu Federal Democracy kalphung le dauthlang nak melmang ti bal tu asi SRF an kai mi pol swa zalending le tual sung mi an kai mi pol mo phurnak lading buainak ching feli thurel khomnak nai ding in ngen nak cha an swa min kin tual sung mi re khat khalin dauthlang nak tu tu SRF an kai ruanga lung oi launa an langteri buainak ching felding in NUG ngen nak an nai NUG in dauthlang nak tu laya alang te chaw za din tumim ma an lak dan hi pumkhat nak se swa tu asi dauthlang nak tu riam kai pol hi ammai thu hnuai a ret thlu an du chumi ranga thu boy apun phun an tuai ral tu mangin an nor bet tum ral rangin rem dai nak ranga atui operation an tu re raumi riam kai rot chumi an tum dan thon abango NUG ikun hnuaya ba ka pa le ba a pha in an kut hnuai lau riam kai polkom dang chu hek nak a tin thu boy apun phun an pu rim ring rau nak a vi vau I anen nak a mei thal tha jang rin sanin an kap riam kai sungtel an kai an sakhat an laksak chui hnuaya an tu hnuaya ding in remong nak an tua pi la la ral rang khalen tu an operation hi riam kai pol rot chimit an tumi aziam ral thai lau mi chu am bai sai vek rel thai din huni an lau chan am bai dong hnuwa jiang kup kap nga chuang lawi ol sam ten thu rel pi an tum NUG in riam kai polkom dang pol hi an du lau chingin an kut hnuai der lu thlu an tum nan ai in le ral thuam an tul mi man an chom nga ngai thai lau NUG chu chanha pari kyo saril rong vek an si an jia te an so vi vau zawi ral rang thon am bang zau sakai ram than kol khwa pola chun mi pi le mi pi an he ko chem chaw NUG kut hnuai polin NUG kut hnuai lau pol chu nek rok an tum reng reng NUG in mi pi hek o thai ding atua mi hi dauthlang nak tua sunga thil tha nak in athalaw lama mi pi a hruai son anga ye lau mi polin tu phan pu o in riam kai polkom asom thai thai thil te thaya an chang ba a pha pol hi mi mo uktua an ruat o I mi pi in an chawlan le chawlan lau khal ruat lau in thunai nak mangsualin an rem lau mi pol tu phan an pu kwal re raw hi veki an feraya chun NUG hi mi pi than thek tu an silai ding ming kim peng ba a pha le SRF chu NUG kut hnuai chair of command I ding in lungkim tlanak an nei thu mei ni kul luang ko a thu swa an tua tlang an lungkim tlan mi a SRF Central Executive Committee member an kai mi pol swa zalen ding SRF dambor pol chu NUG in a ching felding SRF dambor lau riam kai pol chu NUG kut hnuaya one command I ding ti pol asi lungkim tlanak an tua mi a SRF laki dan buar chu NUG in a ching felding ti mi a an ngai lau mi le buai thak an ti mi amma daw kal thai ding an ngai mi chu dan buara ampu rim thau thau ding I thu boy an tua sak hnuwa pol commission am ban ter ding ti afiang kol thlok thau thau kam hu thai pale pengi riam kai boina khalkha abul ram chu NUG I kut hnuai ba ka pha le ba a pa pol thau thau an si tu I an thu boy vek che in dam bor an ti BNRA bu naka kha NUG in harsan nak am pek tuk ruanga du hilding dang anai law asinan an kan hnuaya kun du lawin ral rang hena ape ololo amai ranga chun afu son NUG kan hnuaya kun khal sela ama rem law tu ba ka pha le ba a pa pol in long ten an sit swak thau thau ding kali khala riam kai polkom dang pol in hi vek harsan nak tong ve thai din hunan kali I riam kai dang pol hi an dor pha re rawi adu lau chun an ton ding mi ranga tim lamok nak an nei chia tul
alai che in CNDF rang khala ral atam deuh deuh ding tina ka si do thlang nak i NUG lungput hi fi nung za ngai asi hi veki an fe vi vaw asi le mi pithin lunga an tham ral vi vaw lai ding himuan kan du tok ri ding angai tu nan za te para kan lung oi